ngencanyana naphondo wavulana tuwana waphukasendwa iqabanayo iyaqaba ukwathi masibukwane useyesuvnyanya unyaka salenza ngasobhuza ubematashegcekeni umenjengudlinayithi uyabe befini yathwasa uyibanda yasemthongeni ubemathamathabulubhasa unganomesha fulela waletha umshaki usukathusudasisi esawunoa
njengenayithi unyaka bethu efile kanti yethwese uyibanda yebo umliso yavuma amanyamana obeza umjuluzeli obemathanga WBasa umeqome njengantombi bethu ephumulana fulana waletha wemshamo manike so wayona futhi ukulima isidonda sawise sabona buyabonongoza sesidonda abantu yebo babingelela njengotshwa beyondubila yebe khibeni ubemqashulwa ngobe njengiyathi yebo kaSondaba shane solalisa sesiyocela ukuthi silungele uqala inkonzo. The service booklet we have with us. The service starts on page 3